тапшырының икенче элеше дә булдырылды. Чөнки почтага хатларыгыз килеп тора, без аларны шатланып укып, адресатларына җиткерергә тырышабыз. Иске кулатка бистәсеннән килде алдагы 2 хат. Әле үткән көнне 16 мартта безнең кадерле энебез, сөекле абыебыз Бадаев Вилдан Яхьевич 65 яшьлек юбилеен билгеләп үтте, дип язалар абыйсы Абдулсадык Яхьевич, апасы Хашия Яхьевна, балалары Ирфан, тормыш иптәше Мәрьям, Римма, тормыш иптәше Рафаэль, оныклары Алсу, тормыш иптәше Рөстәм, оныкчалары Радиф һәм Ралина, шулай ук оныклары Иркә, Илнур, Эмиль һәм Гөлия. Адәм балалары агач ботаклары сыман бер тамырдан үсеп чыккандай булалар дөньяга. Biz de Allah'a şükür bu tırmışta yalğız түгел. Кайсыбызны гына алмыйык. Birimiz de әти-әни йөзенә гомердә дә кызыллык китермәдек. Киресенчә, гел яхшы яктан гына үзебезне бу тормышта күрсәтергә тырыштык. Энебез Вилдан да безнең рәттән. Якыныбыз үзебезнең янәшәбездә булмаса да, вакыты һәм җае чыккан саен гел кайтып, хәл-әхвәлләрне белешеп тора. Менә инде кадерлебез синең матур гомер вакыйгаң 65 тулды. Балачакка кире кайтыр теләк туса да, сәгать уклары артка таба вакыт санамый. Шунысы кызганыч та. Ләкин без сиңа ихластан алда никадәр язган гомереңне исәнлектә, саулыкта үткәрергә телибез. Бер кайчан да кайгы җилләре синең гаиләңә тимәсен. Һәр чак Allah'ın fərishtələri seni bəla əfətlərdən saqlab yırtsınlar. Biz senin bilən beylənən tuğanlıq jibi bilən. Şatlana yubileyinə dost, tuğan, күрше, күлән. Biz qala alabızmısın bu şaqta şittə тұрып. Qarşılayıb beyramыңны матур табыннар qırıb. 65 диләр энемə, тик ышанып җитәлмим. Синең йөзеңә карагач, бу яшьләрне бирәлмим. Сау-сәламәт булып, Озак яшәсәйдең әле. Кәефләрем күтәрелә, әйбәт дисәләр хәлең. Котлык юбилеем белән горурланып куйыйк. Матур бәйрәм хөрмәтенә сине мактап туйыйк. Алла бирсен гомерләрнең бәрәкәтле булганын, күреп яшик, бәхет кәсәң мөлдерәмә булганын. Хөрмәтле Вилдан Яхьевич, biz ихластан бер туган якыннарыгыз Абдулсадык Яхьевич һәм Хашия Яхьевна бала оныклары белән җиткергән теләкләргә кушылабыз. Һәм гомерегезнең күркәм мизгеле 65 яшьлек юбилей белән алдагы җыр аша котлыйбыз. Senin tuğanın, biz tuğanlar bürük nesilden. Sina tarda күңел, senin bilen жеңіл, tuğan bulğaş rahat yaşarga. Yarı yale, sin bar, yarı yale, min bar, nihal tuğanım deyip yaşarga. Haller belişmesek yüreğerlik bilmem işlerge. Yarı yale sin bar, yarı yale min bar, nihal tuğanım deyip yaşarge. Uzak kuruşmesek, haller belişmesek yüreğerlik bilmem işlerge. Yaşarsak da türlü tübəkdə Gül şəşəgin qıya Jimirilə qıya Tuğan yaşı xarşa yerəkdə Yarı yələ sin bar Yarı yələ min bar Nihal tuğan
deşmesek yüreğerini bilmeyim nişlerge min bar nihal tuğanım deyip deşerge uzak güreşmesek haller bileşmesek yüreğerini bilmeyim işlerge yarı yele sin bar yarı yele min bar nihal tuğanım deyip deşerge uzak güreşmesek haller bileşmesek yüreğerini bilmeyim işlerge uzak güreşmesek haller bileşmesek yüreğerini bilmeyim nişlerge Şiratdagi salamimiz eski Qo'lat qibistesine alışa. Abdulsadık Yahyevich, Xashiya Yahyevna, balalari İrfan, turmush iptashi Maryam, Rima, turmush iptashi Rafael, oniqlari Alsu, turmush iptashi Ristem, oniqchalari Radif ham Ralina, shulay oniqlari Irke, Ilnur, Emil ham Guliya ikinchi xotlarında o'zlarining tag'in bir yaqin kishilarin, singillerin, opalarin, Kipshata va Fahima Ishoqovnani bugun qarshi olgan unutulmaslik 60 yoshlik yubileyli tug'an kunlari bilan qutlarga bo'ldilar. Fahima opa, ali siz bu video yozmani yiroqlarda bo'lsagizda qaraysizdor deb umidlanamiz. Chunki onun ishtaligi bo'yicha biz oshiqdan oshiq sizning haligi kishilar uchun bek qadrli yaqinlari bo'lishingizni angladik. Olar yozgan yo'llarni olda o'qib ketamiz. Yaqinimiz. Yubileylar olar 5 yil sayin qabatlana. Tik xotin-qiz uchun 60 yoshligi unikal deb sanaymiz biz. Chunki pensiyaga endi chiqib, anga ko'nib, bu turmushdan xotin-qiz yangi dam topa boshlaydi. Fahimamiz bizning ulug' harfdan xotin-qiz. Bu turmushda eng tip maqsadini o'tadi. Ул iki balası, ул Ruslan hem kızı Aksanını üstürüp, ılı turmuş yılına bastırdı. Hazirinde Kiyevi ayrat bilen Aksana bula gitken ınığı Azaliyaga, ул suyukli abikay bulup şatlanıp yaşay. Qadirli biz, turmuşun tulu məgnəli. Biz sina ixlastan, yazılgan her kimden tem hem yem tabıp yaşarga tileybiz. Eng muhimi, albatta sog'liqqa tirinib yasha. Chunki sog'liqdan da qadrliroq zot yo'q bu dunyoda. 60ga yetding Fahima. Uf deyib, uftanmali. Qayda qoldi yoshligim deb burilib qaramali. Qolgan endi yoshlik zaman, tik ko'rkan bugungisi, girlatib, dardli kelishdik, yashisi. Nelar tilik yubileyga, bek ko'palar tilaklar. Bulsun bizden şiiri yıllar, motor jırlar bulaklar. Olga taba xoman birga, kuymak bulup yaşayık. 60 yaş bizga, ustak ol, yaşın sıman yaşniyik. Xotning so'nggi yıllarında qutlovlarga qo'shamiz. Qaynar salam etib seni motor jırga qo'shamiz. Hurmatli Fahima Ishoqovna, tug'anlarimiz Abdulsadık Yahyevich ham Xashiya Yahyevna bola oniqlari bilan yozgan motor tilaklarni ko'rkam jırga tiramiz. Rahatlanib tinglagiz, yubileyigiz qutlu bo'lsin.
Sular kebek ömür oğa tutunurga yoktur yarları. Sıramış ol bizden sıramı ol tuktavlarga yoktur jayları. Tutunası kile yarlarına eyji tizlegimir yılgası. Birge üsken yeşti dallarıma tutunasam alarsınmaz mı? Tutunası kile yarlarına eyji tizlegimir yılgası. Birge üsken yeşti dallarıma tutunasam alarsınmaz mı? Tutunası idi yarlarına gemir yılgaları citesul. Kire verip bulmayı gemirlerini giderge dip jirge kildik sul. Tutunası kile yarlarına eyji tizle gemir yılgası. Birge üsken yeşti dallarıma tutunasam alarsınmaz mı? Tutunası kile yarlarına eyji tizle gemir yılgası. Birge üsken yeşti dallarıma tutunasam alarsınmaz mı? Hey hop! Ömer yılgası. Ağım sular ağa yarı kala yarda üsken tallarım. Üten bize ütsin eydeğimir ezilmesin yine yollarım. Tutunası kile yarlarına eyji tizlegimir yılgası. Birge üsken yeşti dallarıma tutunasam alarsınmaz mı? Tutunası kile yarlarına eyji tizlegimir yılgası. Birge üsken yeşti dallarıma tutunasam alarsınmaz mı? Birge üsken yeşti dallarıma tutunasam alarsınmaz mı? Tutunasam alarsınmaz mı? Hey hop! Ömer yılgası. Alдағы сәлемimiz Ulyansk şəhərinə aşa. Bugün özünün qabatlanmaz yaşlıq beyramin rayondaşımız Abaydullin İlnur Damirovich qarşılay. Ona bugün 17 mart günü 25 yaş to'la. Bu güzel beyrami bilan ona xotini Gulshad, әтиәнесе Дамира abi ham Munjiya apa, qaynana qaynatası Ramila abi ham Gulfiya apa, ullari Reis, Izmaylovlar gailasi, apası Ilmira turmush ittashi Nail, bolalari Aydar, Almaz ham Adelina ixlosdan qutlaylar. Qadrli bizning, nisan ul 25 yaş. 25 yaş ul yaşlikning dirlab yongan o'shaq siman eng kuchli, eng ko'rkam, eng qaynar chag'i. Bu malda har kishi o'zining borashaq yo'lin oshir etib ko'ra boshlaydi. Oldinda eng uli, eng yuqori maqsadlar qo'ya. Ayye, sen de shusha motor vaqtinga yetishding. Yaratganimiz bizning. Sening haqda siylaganda biz gel yaxshi yoqdingdan siylay olamiz. Sen xotiningga yaratishgan to'g'riliqli erda, әтиәнеңе suyukli bola, qaynana qaynotang uchun hurmatlagan, yordamga oshiquvchan kiyib, endi opang uchun eng yaqin bo'lgan, jonin uzib berishga da hazır bo'lgan qon qardashing. Nitiliyik bu motor bayramingda singla deb biz bosh vatmaymiz. Chunki bilamiz, sening xiyollaring büyük. Olda qo'ygan maqsadlaring da behisob. Shunga ko'ra barisida chinga shun tilaymiz. Sog'lik, esenlik, oilangda eminlik, ishingda bora o'ngishlar tilaymiz. 25 yoshlarında yigit diptirib yashaydi. Ni tilaganin buldira, ni olinganin ishli.
senin şunday şağın kildi. Demin tabıp sen yaşa. Biz yakınların bulayık her vakıtta yanaşa. Bir küt zaman köşlü bulup bizni saklab yaşaysa. Yaktılıkka gel ımtılıp gaylen işin işlisi. Aramasın bilekleri, kimemesin tilekleri. Юбилейда таудай булсын, син теләгән бүләкләрең. Безнең бүләк кабатланмас, синең өчен җыр булсын. Аны тыңлап, күңелкәең шатлыклар белән тулсын. Кадерле Илнур Дамирович, без дә якыннарыгыз теләкләренә кушылып, сезгә бәйрәм уңаеннан матур җыр яңгыратабыз. Бәхетле булыгыз. Müderris, синме ул? Әйе. Yaratışkan yerler bulla, bir can bullalmay, bir can bullalmay. İki olma, iki gel, iki akışımla bel, iki ayrılmaz kanat. Mini seni yaratam, yarat, mini canım yarat. Kirek tügülü min musayın, yaratam deyvey tüven. Mühim yaratuğun bilen mini hürmet etüven, mini hürmet etüven. İki olma, iki gel, iki akışımla bel, iki ayrılmaz kanat. Mini seni yaratam, yarat, mini canım yarat. Ayıplı bulgan şak bulla, sabır kişi tabasın. Şilteli yat qaraşlardan meni saqlab qalasın, meni saqlab qalasın. İki olma, iki gel, iki akışımla bel, iki ayrılmaz kanat. Meni seni yaratam, yarat, meni canım yarat. İki olma, iki gel, iki akışımla bel, iki ayrılmaz kanat. Meni seni yaratam, yarat, meni canım yarat. Yastağan adımlarında mena münəsəbətin, şin yaratuğun bilgisiz sınalğan məxəbətin, sınalğan məxəbətin. İki olma, iki gel, iki akışımla bel, iki ayrılmaz kanat. Meni seni yaratam, yarat, meni canım yarat. İki olma, iki gel, iki akışımla bel,